Kadai hakasin Nyngkong ba Kariboi district kalayo ban plie ya kedukan de ya kijai tiar siat babunjai hakas Nyngkong jong katayo. Kabri hadin ba sarkar kala aibor ban plie ya katai kedukan kabadon habor buin Byrnihut kabel tip kum MS East India Arms kabala long try daw ba dilip khar krang obade nakatai kesinong. Yakani kedukan de ya kitiar siat babunjai lawan man plie pai ba daw MLA jong kajirang constituency uba sustenance soten harangkat kajinga don lang UMDC ba Victor Rani ba dilip khar krang obadi utrai dukan bat kentup ru ya kiwi kiri rang ba nakatain Byrnihut. Kumbalapan pau hakatega sngi kitu ki bala amanthi ya kete ki tiasiat ki dei tangito ki bala itu da ka sarkar bat ki bala aibo da ka sarkar ban panun kam ya kitiar kat kum kajing ajing bit jong ka sarkar. Kumbale thu da uba dilip khar krang ula ong ba kate kadukan de tiar siat kadai ka Nyngkong hari boy bat benrap ru baya kite ki tiar siat ni ki kuli bat bakhor na kate kadukan an om shude pathar sheki pai ba bat on de tang shakitu ki badon license bat ki biyo jingbit na ki sarkar Shusho ulai thu ru ba ki tiar siat ki bala ban yo na kate kadukan ki kentup nadu ki suloi shiketang arketang ki pistol bat ki kuli Badru omshem labu na kabenta bande sya kibriu sarkar ni ki pulit bat kandai be tang ye kitu kinong shong shnong kariboy ki badon license bat ki belio jingbit na ke sarkar bat ki beri ki bana shabar jong ke district kinom la abanthi ye kiti ki tiarsiat ula benrap. No, this is not only for the constituency, this is for the state. And above all, it will benefit for the farmers and for the people of the district as well. Because it'll be easier for them because they don't have to go to outside the state and see availability of anything, no? Materials or whatever, the arms and ammunition out here. It will be of very much help for the people. Ito actually dukan to amar mur to agot Guwahati to ase, etiao ase. To Meghalayar manu mur dukanote ahi thake. To ihotor okhubida hoy. Aro Mr. Dilip Khakrang mur puroni bondhu 20 বছৰৰ পুৰণি বন্ধু তো তেখেতে মোক ক'লে যে আমি ইয়াতে খুলিলে আমাৰ মানুহৰ সুবিধা হ'ব তো মই তেতিয়া ক'লো যে ঠিক আছে কিন্তু এপ্লাই কৰিলে তো বহুত ঝামেলা হয়তো বোলে নাই মই থাকিম লগত তুমি এপ্লাই কৰা তো ইয়াত আহি কথা পাতি এপ্লাই কৰিলোঁ যে কোভিডৰ আগত প্ৰায় 2 বছৰ 1.5 বছৰে হৈ গ'ল তো এইটো লাহে কমপ্লিট হ'ল এনে ক'ত আছে আপোনাৰ এই আৰ্মছৰ মোৰ গুৱাহাটীত আছে আৰু এইটো মেঘালয়ত ফাৰ্ষ্ট খুলিছোঁ এনে মেঘালয়ৰ বেলেগ ডিলাৰো মোৰ পৰাই লয় এনে কিমান বছৰ পৰা কৰি আছে স্যাৰ এইটো মোৰ দেউতা সিন্স 1938-48 পৰা বহুত পুৰণি হয় দেউতা মাই ফাদাৰ was an arms dealer during undivided India মই দেউতাৰ লগত 26 বছৰ এই বিজনেছটো থাকি শিকি এতিয়া মেঘালয়ত অপেন কৰিছোঁ এইকাৰণে মেঘালয়ৰ ওপেনিঙৰ আমাৰ অনাৰেবল MLA স্যাৰ সতুন স্যাৰ ৰিভয় তেখেত আহিছে